Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mangurip Allah, sumpatan tanup manag yang kutua di tanu di kambendingan sa mga kakampatan deuwan wagamatan wagama Islam. Sagian kaya di tanu di pamang na mga kakampata biju mangurip Allah ay pus tanu sa social media. Sa ayat mana kebugan tanu sa bendingan nagyang kutua hadith ika 10 agunam sagiang kota mga hadith adi tanu di diskasan udin na pembegan tanu sa makam peta usayan sagiang kota mga hadith arba'una an-nawawiyya sa katayas kanyan mangurip Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada alaihi miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang mana niyan? Miya katita yang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu apitiruyan adna sagata wa mama apitiruyan si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat yakunga. Nah pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam di katigian peperangit. Sa pika kaso-kaso ini tu sa miya katalon yan materu agyang ko tua he Rasulullah na wasiat yakunga na ayam mambu adiun di terun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di katigian peperangit di ka pekerarangiti mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Dia muna hadith na aya pada kian diskasaw no mga pada mga ulama mangurip Allah na aya ko na paganaya kaya sabutaw na gyang koto mama sa gyang koto kapangiro Rasulullah di ka pekerarangiti di ka perangit na kagiyagian ko to mama na lagi do pekerarangita sa gyang ko to di yang dikatero ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tumay ako nga uli na wasiat ako nga na kaya sabutan yan nun na di katigam pekerarangiti sa kapamang ning atigin sa wasiat mangurip Allah giti sabab kaya kaso-kaso yagyang ko to katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dikatigian pekerarang iti mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa siya butagian ko to sahabi sa aya bisa diun di ipugusiya to no Rasulullah nakian ko to kap nanggila ini sa ko kaprangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pada hadith aya ko na kaya panuto da saging ko to hadith nagyan ko to na mama na si Abu Darda piteru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na Rasulullah muna na ako atigyan sa amal atigyan na kisudak na atigyan ko surga na aya piteru no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na di katigyan peperangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sip masagya pada hadith akya panutulon mangurip Allah rina so kaya panutulon ko mga pada hadith na adnguna sakata mama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala piteru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na tuma iya kong ka sa diga tigyan bakalaya ta tigyan ka anak na tigyan katanu di pipia nanto na ni piteru no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na di ka tigyan peperangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah. Diyan ka na hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na aya kabasaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala o mga ulama amin discuss sa diyan ka na hadith lagi dagyang ko to katero ni Ibn Hajar metero yan na metero kuno mga ulama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pitero yan sa diyan ka na hadith piyami may karanak na tigin nagyan ka na hadith agyang kana na panduan Rasulullah adi katigyan perangit na mata na tigyan subus so kaperangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na mararangkom yan udi na matitimu yan agyang ko to langwa na marata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayap na miya panutul mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na miya terupan o Ibn Tin mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Agian ko na hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala andawan Rasulullah adigatigin ku perangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nakagitigian na so ka perangit mangurip Allah
na aya dina kidulu niarka ulina ma pengguna na uniarka nagyang kotoa kaadin agyang kotoa katutula kasi kung dulun ani aguso mga tao ulina aya na kisuguyar ka kisugur ka kapalangit nagyang kotoa kada agyang kotoa kaintad mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kapakip na tigiyan agyang kotoa kaprangit nasaba patingin sa dinga di ka pakaprangit na makanggalubog katigin sa marata si isagyang kotoa tawa pagkararangitan ka nagito at tigin na pupakalabat si ko kapagagama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay sabun sa gyang na hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na mata na subisu kaprangit mangurip Allah na tanto ko mala akabinasaan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala biti sabab kailangan na so Muslim na pagpananggilain yan uba di makaparangit mangurip Allah ay maana ko nagyang na hadith andawan Rasulullah sa di ka pagpanangit na penanggilan ka kung so mga galibog kasabapan sa kaparangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu penanggilan ka kumpan sa pananggilain nga ubang ka mang galibog so galibog amin isugur ka o kaparangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na pananggilingap natiyan so mga katero uli na galabok ararad uli na misni sabab sa kaparangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa mga padahadit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pwede sa dawan wagam Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na geng ko to Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa shadidu bisur'ah kenapa tigena Peter una mabegir na gyang ko to tigena tawa pupakataban sa kapaki suntuwa o di na pagkapagasiyan so pediyan mangurip Allah manata na tigena mawaraw nagumabegir na gyang ko to tigena tawa pagkaganggan na tigyan so rarangitian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ayap manandawan wagama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala si ko kapunggugan ko ginawa ko kaprangit mangurip Allah na paganayron na igira akararangitan so tao na pamamumugo sa syaitan sa gumiraw sa kanyan a'udhu billahi minasyaitanir rajim kagaya so kaprangit na punan ko syaitan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ikadua na igira akararangitan sa manusia na titadun-taduminian nagyang kutuwa kala abalas o kagungina ko kaprangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay katlo na igira akararangitan sa manusia na pwede sa ukit kakagunginan niyan ko ginawa niyan nagyang kutuwa kapimikiranan niyan o kabinasaan o kaprangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na mga marata o kaprangit mangurip Allah sandid ni kapamikiran yan sa karata yung kutuwa kaprangit at tigyan na kapananggilan yan yung kutuwa kaprangit ka sabab sa yung kutuwa karata yan mangurip Allah paduman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa kita kakagunang ako ginawa nga kaprangit nagyang kutuwa kaalin nga ako betari ka sa yung kutuwa kapagrangitir ka upa maka tumitin ka na muntod ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. O manumuntod ka na iga ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan naroman nakaginawang ka sa madagyang kutuwa rangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Panuman mangurip Allah, nagyang kutuwa ka pigu, uli nakapagabdas. Pagyaso ka prangit, napunggo syaitan. Naso syaitan na inadin makapupuun si kuapoy. Na aya po pakaparing kuapoy na so mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mga padandauan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Padumpan nagyang kutuwa bangga din kasimbayang sa sunat mangurip Allah. Kagyaan din di kasimbayang ka na maawat ka agyang kutuwa syaitan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa si tanubok man tawi sa diyan ka. So kapgan ganyo ko suara ko panita ko Allah batan lumay piasa kakuan tanong sa mga ito andauan uli na mga andauan nagyang iya di dalam di pamangbalan na mga kakampata video
ipagpostan mo sa social media, dagi-dagi ang gaya Facebook. Sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.